Dobar dan, eselamu alejkum, dobro nam došli. Zaista je velika čast da danas imamo na jednom mjestu i predsjednike uprave, vlasnike grupacije, vlasnike kompanije, stare bivše direktore, aktuelne direktore, dakle aktuelnu vladajuću strukturu, puno medija, puno zvanjica, gostiju, naravno autora i recenzente i zaista ovo je jedan veliki događaj za kompaniju Klas. Poznato vam je da smo ove godine obilježili 115 godina postojanja i ujedno ovom promocijom monografije pod nazivom 115 godina Klasa, kratka historija mlinarstva i pekarstva u Bosni i Hercegovini, nekako obilježavamo, zaključujemo proslavu svog rođendana. Još jednom, dakle, da vam se zahvalim svima što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli, da nas podržite, uveličate ovu našu promociju. Protokolom je, dakle, zamišljeno prvo da nam se obrati recenzenti, autor, direktor Klasa, a svakako svi vi gosti koji budete željeli da nam nešto značajnije kažete, imate priliku na kraju da nam se i obratite. Ja sam, dakle, Irmela Cero, dolazim iz kompanije Klas, sektor marketinga i komunikacija. Sa moje desne strane je autor monografije, gospodin Alija Šabanović, dugogodišnji uposlenik Klasa, čovjek koji je zaradio penziju sa punim stažom isključivo u kompaniji Klas. Sa moje lijeve strane je profesorica Sanja Oručević-Žuljević, uvažena profesorica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tu je i profesor Muris Čičić, također uvaženi profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, akademik Muris Čičić, profesorica Amela Semić, također Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet. I naravno tu je naš direktor Nihadim Širović. Dakle, mi ćemo danas zajedno da vam pokušamo predstaviti sve ono što se nalazi u toj monografiji, što u stvari prikazuje našu historiju, sublimira od najstarijeg, dakle, austro-ugarskog perioda pa evo do današnjeg dana. Naravno, posebnu pažnju ćemo obratiti i na noviju historiju Klasa, odnosno februar 2014. kada je kompanija Klas ušla u vlasništvo AS grupacije i kada se desio zaista značajan preporod za ovu kompaniju. Da ne bismo dalje dužili, ja bih prvo dala riječ direktoru Nihadu Široviću da vam se obrati. Cijenjene dame i gospodo, uvažene kolege i poslovni partneri, prije svega želim vam se zahvaliti na ovako impozantnom odzivu, odvojenom vremenu i prilici da uveličate ovaj za nas jedan danas veliki događaj. Promocija monografije je u stvari kruna jednog projekta obilježavanja 115 godina. Kako smo to radili ove godine? Znači, započeli smo sa komercijalizacijom 4 inovativna i visoko kvalitetna proizvoda iz segmenta pekarstva, proveli nekoliko sponzorskih projekata od kojih bi svakako izdvojio Sarajevo Film Festival, nastavili sa lansiranjem 3 okusa Rahat lokuma, čime smo upotpunili tradicionalne slastice, organizovali nekoliko kao društveno odgovorna kompanija humanitarnih projekata i ono na što smo posebno ponosni jeste da smo uspjeli ujediniti 2 rivalska kluba, Sarajevo i Željezničar, koji su zajedno s nama sudjelovali u dodjeli svega toga. I na kraju završili smo sa plasmanom jednog proizvoda koji je novi na tržištu Bosne i Hercegovine i prvi kao industrijski proizvođač lansirali na tržište proizvod makarons. Na sve to na kraju lansirali smo i novi okus u segmentu integralnih keksova Fit. Ovom prilikom bi se svakako zahvalio prije svega direktorima Klasa, ovdje prisutnim, po meni vizionarima. Zahvalio bi se svim uposlenicima Klasa, našim sljedbenicima koji su evo uspjeli sa svima nama sve to pretvoriti u jednu stvarnost i Klas napraviti Klasom. Kad kažemo Klas Klasom, ja kažem da je to danas jedna od najvećih prehrambenih kompanija u regionu, kompanija koja svoju strategiju bazira upravo na kvalitetu svojih ljudi, na kvalitetu svojih uposlenika, na ovako dugoj tradiciji, na izuzetno snažnom brendu, na kvalitetu svojih proizvoda, kontinuitetu tog kvaliteta i ono što dolazi na kraju jeste
kvantitetu koji se odražava u sve većim i rastućim prihodima kompanije. Svakako bi se ovom prilikom zahvalio i vlasnicima, gospodi Hrvićima, koji su u ovim turbulentnim vremenima i izražene nelojalne konkurencije, sve većih ograničenja u izvozu, smogli snage i hrabrosti da preuzmu kompaniju i svima nama evo omoguće da je, ako Bog da, unapređujemo i dovedemo na nivo kakav je i bila i kako zaslužuje. I ono na kraju bi se svakako zahvalio gospodinu Šabanoviću koji je svoju ovu istoriju sad kao jednu prelijepu knjigu koja nama jeste i obaveza, jeste i odgovornost, jer moramo nastaviti ono gdje su svi započeli. Hvala vam velika. Riječ dajem prvom recenzentu, profesorci doktorici Sanji Oručević-Žuljević. Hvala lijepo. Morat ćete malo glasnije. Zahvaljujem se moderatorci, zahvaljujem se organizatoru i dozvolite mi da vas svi pozdravim, poštovane dame i gospodo, drage kolege i prijatelji. Velika mi je čast danas i sretna sam što sam dio ove priče sa sjajnim završetkom ovog velikog dijela zapravo i avanture, ako mogu reći, u koju se upustio poštovani kolega Alija Šabanović, i zahvaljujem se što me je odabrao evo da budem u nekim dijelom u sklopu ove lijepe priče. Dozvolite mi da kažem par riječi o ovoj monografiji. Monografija 115 godina prehrambene industrije Klas d.d. Sarajevo, kratka historija mlinarstva i pekarstva u BiH, autora Alije Šabanovića, pisana je na 243 strane, sastoji se iz 18 poglavlja uz dodata 3 poglavlja koja se odnose na popis poznatih i u narodu često korištenih izreka o hljebu. Zatim bibliografija, izvodi iz recenzija i na kraju je data kratka biografija autora. Na samom početku autor nas upoznaje sa razlozima i činjenicama koje su ga potakle da napravi ovu priču i da krene u ovu veliku avanturu i to nam iskazuje na jedan iskren i emotivan način. Dalje u tekstu se daje detaljno i propraćeno slikama istorija mlinarstva, posebno pekarstva u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini kroz vladavinu Osmanlija, Austro-Ugarsku vladavinu, Kraljevina Jugoslavije, zatim period Drugog svjetskog rata i na posljedku dio koji se odnosi na period Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Posebno podpoglavlje u ovom dijelu predstavlja dio koji se odnosi na izgradnju moderne pekare i upravo u tom socijalističkom periodu. Dalje, u narednim poglavljima iznose se detaljno kroz brojne slike, faksimile, citate, informacije koje se vezuju za razvoj klasa u sistemu UPI Sarajevo. Zatim pregled razvoja tehnologije tjestenine i proizvodnje konditorskih proizvoda. Nakon toga znate šta je slijedilo kroz istoriju, taj ratni period koji je mene posebno dojmio. Sama sam bila učesnik tih nemilih događanja i evo svjedokom sam danas da smo i taj teški period prevazišli. U tekstu se iznose zapravo fascinantne činjenice koje su vezane za opstanak pekare u toku rata, ne samo za proizvodnju nego i za transport hljeba do Sarajeva, do građana Sarajeva koji su bili strpljeni glađu i zimom. Svjedok sam, pošto sam živjela, dozvolite da kažem i svoja ona najiskrenija, najintimnija iskustva, živjela sam u neposrednoj blizini pekare. U to vrijeme je to bila povlastica kad vlada glada da vi živite blizu pekare. Međutim, s druge strane bila sam svjedok danonoćnog, bjesomučnog granatiranja. Pekara je bila ratni cilj, nažalost.
Dalje, u narednom poglavlju opisuje se razvoj klasa poslije agresije i u okviru grupacije AS. Podcrtava se značaj klasa u okviru tržišta pšenicom i navode se, istina, i brojne poteškoće na koje nailaze privrednici u okviru sve više prisutne sive zone poslovanja koja donosi i nove izazove i nove borbe. Jedno vrlo interesantno naredno poglavlje daje prikaz brendova klasa kojih je sve više i nadam se da će u budućnosti se i proširiti ta velika paleta. Mi nekako često klas poistovjećujemo sa pekarom, sa hljebom. Hljeb, pekara, klas. Međutim, to je jasno da je to puno više i od hljeba, ali eto, hljeb je simbol blagostanja i to je jedan dodatni simbol i značaj ove cijele firme. Autor ove vrijedne monografije ne zaboravlja naglasiti doprinos brojnih uposlenika i njihovu značajnu ulogu u stručnom i naučnom razvoju klasa. Podcrtava se koliko se ulagalo u modernizaciju, u osavremenjivanje opreme i edukaciju kadrova. I u ovom periodu jasno je, vi ste svi kolege iz iste branše, jasno je da je tržište vučije, da potrošači su istančanih okusa, traže sve više, vrlo su zahtjevni, a trend je da se ide sa novim proizvodima, da se proizvode, najviše se to čini mi se odražava na prehrambenu industriju, proizvodi koji su po svom kvalitetu nutritivno vrijedniji, po energetskoj vrijednosti manje izražena energetska vrijednost, a da sve to bude uklopljeno u proizvod koji će biti primamljiv i prihvatljiv za potrošača. Tehnolozi vrlo dobro znaju šta to znači i kako je teško proizvesti takav proizvod koji će potrošači kupovati, koji će potrošači želiti, a u isto vrijeme i da taj proizvod bude dostupan cijenom. To su veliki izazovi za tehnologe i to su kolege koji su u klasu zapravo i dokazale i pokazale kako se zaista može raditi i kako tehnolozi mogu biti inovativni i kreativni, osim što su jako vrijedni. Moje mišljenje je da knjiga predstavlja kompaktnu cjelinu koja se tiče ne samo razvoja klasa i prehrambene industrije, nego daje i detaljnu sliku načina života, navika ljudi u Sarajevu i Bosni i Hercegovini kroz jedan širi istorijski pregled. I namjera autora da zabilježi i sačuva ove vrijedne podatke je zapravo u potpunosti ispunjena i evo rezultira danas ovom svečanom promocijom ove zbirke dokumenata i svjedočanstva o jednom vremenu. 115 godina nije uopšte malo. Tekst je propraćen velikim brojem dokumenata koje su autor je sačuvao ih u svom dugogodišnjem, višegodišnjem, decenijskom iskustvu i to nije ostalo onaj materijal u prašnjevim arhivama, taj materijal je oživio kroz ovu monografiju. Monografija je sama pisana na interesantan način i može poslužiti kao štivo, zanimljivo štivo koje mogu pratiti ljudi ne samo iz ove naše branše, nego i šire zbog ovih historijskih podataka, a i za sve one manje više starije generacije koje su odrastali uz ovaj brend, uz klas i njegove proizvode. Vrijednost ovoj knjizi i monografiji daje i činjenica da slična problematika na našem prostoru, po mojim saznanjima, nije obrađivana. I dozvolite mi da, kao i kolega Alija Šabanović, i ja završim svoje izlaganje sa riječima naučnika Timrijazova. Komad dobro ispečenog pšeničnog hljeba
predstavlja jedan od veličanstvenih pronalazaka ljudskog uma. Još jednom bi se zahvalila autoru, organizatoru, a klasu i grupaciji Holding poželjela puno uspjeha i plodonosnih godina i decenija, a svima vama bi zaželjela vesele i sretne nastupajuće blagdane. Hvala. Hvala profesorce Ručević-Žuljević, profesor doktor nauka Muris Čičić. Dobar dan, dame i gospodo, drago mi je da sam ovdje danas s vama. Moram vam otkriti nešto, za mene ovaj događaj ima i određenu nostalgičnu i emotivnu notu, jer možda neko od vas i ne zna, ali ja sam u jednom periodu bio direktor instituta za istraživanje i razvoj UPI-a. Ko se sjeća UPI-a, znači kolika je to kompanija bila, naravno jedna od najvećih i najvažnijih radnih organizacija unutar UPI-a bila je KLAS i zato danas prepoznajem puno glava, puno fizionomija, jer smo skupa radili, sarađivali i ja sam uvjeren da smo već tada u tim godinama, to su tamo bile krajem 80-ih, napravili dobru osnovu i u suštini produžili ono čime se KLAS bavio u cijeloj svojoj istoriji. Kad je gospodin Alija Šabanović došao do mene i zamolio me da napišem recenziju, on je imao neku ideju da ću ja napraviti neku ekonomsku analizu utjecaja klasa, odnosno jednu sektorsku analizu koliko pekarstvo i mlinarstvo unutar Bosne i Hercegovine daje inputa, koliko outputa, kako to utječe na druge sektore i koliki su ti elementi važnosti za cjelokupnu privredu sa nekog ekonomskog aspekta. Naravno, ja mu nisam rekao, ali to je čitava jedna studija posebna za sebe, trebalo bi to raditi godinu dana, ali sam pročitao tekst i onda sam dobio ideju šta je zapravo taj tekst. Taj tekst je nešto drugo, nije ekonomska analiza. Onaj ko hoće da pravi ekonomsku analizu ima dovoljno elemenata u samoj knjizi, ima i o inputima, i outputima, i cijenama, i asortimanu. Znači, možete vi izvući iz svega toga čitavu jednu pretpostavku i postavku, šta to znači. I stvarno kad pročitate ovu monografiju, steknete jedan dojam o važnosti te kompanije, ali ne samo važnost. U suštini je ovo jedno interesantno štivo koje obrađuje jednu specifičnu oblast na sveobuhvatan i detaljan način. U biti ovo je historijski pregled mlinarstva i pekarstva u Bosni i Hercegovini od kraja 19. vijeka do danas, ali taj tekst obuhvaća ne samo hronološki, nego i suštinski razvoj jedne industrijske oblasti od izuzetnog značaja za razvoj i opstanak Bosne i Hercegovine u turbulentnim vremenima, kao što znate. Veliki je obuhvat ove studije, kako vremenski, tako i sadržinski, i za sve one koji imaju dodira interesa za ovu problematiku, bit će veoma inspirativno da pročitaju tekst, prisjete se pojedinih dijelova i bolje razumiju odrednice koje su opredijelile stanje u kome se danas nalazi. Gospodin Šabanović je u ovaj tekst uložio ne samo napor, znanje, strpljenje i razumijevanje. U tekstu o kruhu i brašnu ima puno ljubavi za podneblje, za ljude, za problematiku i za stremljenja prema boljem. Tamo gdje bi neko podastro proste činjenice, autor je pronašao načina da iskaže razumijevanja, veze između čovjeka i prirode, historijskog razvoja i utjecaja privrednog razvoja na prosperitet i ljudsko bitisanje. Tekst ukazuje i na dinamičnost života u podneblju i neizvjetnost i čudljivost historije u Bosni i Hercegovini šire, slikanu kroz vizuru pekarstva i mlinarstva, klasa i ljudi u njemu i oko njega. Ja bih rekao da smo ovim tekstom dobili jedno važno svjedočanstvo, protkano sa mnogo detalja, brojki, ljudi i činjenica koji će budućim generacijama pomoći da bolje shvate stremljenje ka boljem životu i stalne okolnosti počinjanja iz početka, nažalost. Kroz pregled mlinarstva i pekarstva dobili smo i prikaz života, te ljepote i mukotrpnosti preživljavanja u Bosni i Hercegovini, regionu pa i šire. Ja čestitam gospodinu Šabanoviću na ovakvoj monografiji i smatram da smo njome dobili zaista jedno važno djelo. Hvala. Pozdravljam autora, vlasnike, domaćina KLAS, sve prisutne goste i medije i evo želim istaći da mi je zaista bilo zadovoljstvo biti recenzentom ovakvog značajnog djela. Ja ću reći i kratko pročitati samo jedan dio svoje recenzije.
Monografija pod naslovom Monografija Klas D.D. Sarajevo, kratka historija mlinarstva, pekarstva u BiH, dala je zapravo mnogo podataka, činjenica, odgovora za ovu profesiju i struku, što je vrlo bitno zbog njenog ugleda, uloge i statusa u društvu, načina obrazovanja za nove generacije i profesionalnih pravila. A svaka struka je odgovorna za razvoj svoje profesije. Ova profesija ima dugu tradiciju, graditelji su joj mnogi, prisutni ovdje danas, a razvojni put trajao zaista stoljećima, jedno zaslužno bilježi Klas. Monografija je vrlo uspjela kombinacija sublimiranja kratke historije razvoja mlinarstva i pekarstva u Bosni i Hercegovini i uloge i značaja Klasa u proteklih 115 godina. Značaj i uloga Klasa samo u ratnom periodu je zapravo nesaglediva. Iako je monografija tip dijela koji je nekako retrovizor u prošlost, sadašnjost, ali dio koji o Klasu govori unutar AS grupacije sigurno daje pogled u neposrednu budućnost. Pisana je na vrlo prihvatljiv način, nije postavljala neke teze, u principu ostavlja čitatelju zapravo na zaključak o vrijednosti svega navedenog. Namijenjena je široj populaciji, poslenicima, strukovnoj asocijaciji, studentima, istraživačima i potrošačima, ali mislim da naročito treba biti interesantna budućim generacijama, studentima, učenicima, naročito prehrambeno-tehnološke struke. Posebna možda preporuka da je koriste donositelji odluka u privredi i javnom sektoru kad odlučuju o ovom području. Rukopis je potkrepljen bogatom stručnom faktografijom, recentnom literaturom iz pripadajuće oblasti, ali i bogatim vlastitim iskustvom koje je autor na jedan vrlo specifičan način zapravo utkao u ovo djelo. Nema sumnje da monografija autora Alije Šabanovića predstavlja pravo osvježenje, veliki doprinos popularizaciji mlinsko-pekarske djelatnosti i to kažem ne samo među pripadnicima profesije, studentima, istraživačima, nego šire. Impresionirana sam zaista količinom podataka, snagom i moći Klasa, snagom i moći autora i zadovoljstvo mi je da sam bila i ja sam dio ove priče. Iskrene čestitke autoru, gospodinu Aliji Šabanoviću.
Pozivam gospodina Envera Kazazića, dugogodišnjeg također uposlenika klasa, jednog od istaknutih menadžera, da nam ovoga puta predstavi autora monografije Aliju Šabanovića. Koristim priliku da pozdravim sve prisutne i da zaista ocjenim izuzetno u vrijednom pothvatu da se ovakva knjiga i napiše, a pogotovo da se ovako lijepo predstavi. Namjera mi je da kažem nekoliko riječi o Aliji Šabanoviću, ali da ne zaboravim i reći i to da su uspjesi tu, rezultati tu i da sam uvjeren novo rukovodstvo i novi vlasnici će nastaviti tu tradiciju i u novim uslovima još uspješnije obavljati posao. Šabanović Alija je rođen 8. marta 1951. godine u Humu, opština Foča. Poslije smrti majke Habibije, nakon 5. godine života, brigu o njemu preuzima Daimca Hanka i Dajđa Halim Tahirović, kod koji u Foči završava osnovnu, a 70. godine i učiteljsku školu. Ovo je trajno opredijelilo njegov karakter i njegovo opredjeljenje da kad god je u mogućnosti pomaže drugima, posebno učenicima i studentima. U klasu se zapošljava 9. augusta 1970. godine na poslovima magacinskog radnika. Fakultet političkih nauka u Sarajevu upisuje 70. godine. Prve 2 godine u klasu obavlja različite poslove u noćnim smjenama i redovno pohađa i uspješno polaže sve ispite u prve 2 godine kao redovan student. Naredne 2 godine završava vanredno i diplomira 74. godine. U klasu u njegovim pravnim prethodnicima obavljaju više od 20 različitih poslova, od kojih ističemo poslove magacinskog radnika, administrativnog radnika, skladištara, šefa skladišta, referenta za samoupravu, rukovodioca marksističkog centra, direktora sektora za opšte pravne i kadrovske poslove, direktora radne zajednice, klasa, sekretara društva, komercijalnog direktora, asistenta glavnog direktora, izvršnog direktora, a jedno kratko vrijeme i poslove glavnog direktora. Obavljaju i trenutno volonterski obavlja poslove direktora Žito zajednice Bosne i Hercegovine. Penzionisan je 2009. godine. Gospodin Šabanović je čitav radni vijek proveo u klasu, njegovim pravnim prethodnicima ili u poslovima u vezi sa klasom. Izuzetak je period od 78. do 82. godine kada je biran i kada je obavljao više odgovornih dužnosti u općinskoj konferenciji Socijalističkog saveza Novo Sarajevo i općinskom štabu TO Novo Sarajevo. Tokom agresije obavljao je niz odgovornih dužnosti u općinskom štabu TO Novo Sarajevo, prvoj slavnoj motorizovanoj brigadi, prvom korpusu i upravi za moral generalštaba armije BiH. Važnije je za vrijednog i temeljitog radnika, odgovornog, poštenog i strogog rukovodioca. Prosto je bio opsjednut ovom monografijom. Dugo je predano na njoj radio. Posljednjih nekoliko godina je skoro u cijelosti posvetio pisanju i izdavanju ove monografije. Hvala gospodinu Aliji na onome što je uradio. I sada glavni akter cijeli ove priče je gospodin Alija Šabanović. Miris kruha koji se peče je kao lagani šum vodopada, neopisiv u svoj nevinosti i radosti. Ovo obraćanje kao i monografiju počeo sam riječima Mary Fisher, istaknute američke spisateljice hrane. Zašto ovom izrekom bit će poznato onima koji pročitaju ovu monografiju. Dame i gospodo, dragi gosti, velika mi je čast što ovako respektabilan sastav prisustvuje ovoj promociji, odnosno ovoj svečanosti. Posebno se zahvaljujem recenzentima na lijepim riječima koji su uputili i danas ovdje i na pomoći koju su mi pružili u završnom radu na ovoj monografiji. Još prije oslobodilačkog rata rodila se ideja za pripremu monografije klasa. Početkom rata novinar Refik Hodžić, vršeći neka svoja istraživanja, došao je do određenog broja vrijednih istorijskih izvora o razvoju mlinarstva i pekarstva kojem je ustupio. Krajem rata u klasu je bio formiran jedan odbor za pripremu monografije koji je također prikupio nekoliko vrlo
značajnih izjava nekih od aktera ove djelatnosti. Prije odlaska u mirovinu 2009. godine u mojoj kancelariji je ostala kompletna arhivska građa pripremljena za monografiju i značajna moja lična građa. Nažalost, u procesu promjene vlasnika klasa ta sva građa je uništena, tako da sam srećom, kad sam pošao u mirovinu, ponio sam nekoliko vrijednih historijskih izvora i posebno informacije koje su se odnosile na rad klasa u ratu, što mi je bilo dovoljno da započnem ponovo prikupljati građu relevantnu za ovaj posao. U Žito zajednici sam pronašao dosta dokumenata koji su mi pomogli da dalje nastavim istraživanja u istorijskim arhivima, u arhivima sudova i tako dalje. Ali također vrlo značajno je i moje iskustvo od, eto, rečeno je već 47 godina koliko sam bio u klasu ili sam bio neposredno vezan za klas. Sve to je bilo dovoljno da se ipak upustim u ovaj odgovoran posao. Moram ovdje kazati da su mi u svemu tome pomogle moje dugogodišnje radne kolege Enver Kazazić, Mithat Mašala i Adil Ligata, koji nažalost danas ovdje nije prisutan, operisao je oči pa nije mogao doći. Kako je rekao naš Meša Selimović, ono što nije zapisano nije se ni dogodilo. Zato je i napisano da ostane zabilježen kolosalan uspjeh klasa, njegov kontinuiran rast i razvoj i izrastanje u vodećeg proizvođača u mlinskoj i pekarskoj djelatnosti u BiH i jednog od najvećih i najznačajnijih u bivšoj Jugoslaviji. U ovoj monografiji je zapisano u čemu je klas bio najveći i najuspješniji. Uporedo sa razvojem klasa, profesor su već rekli, dat je i pregled istorije razvoja mlinarstva i pekarstva i vidi se da je klas u svemu tome bio u centru i da su svi ostali mlinari i pekari u Bosni i Hercegovini pa i šire stalno se zagledali u klas i koristili se njegovim iskustvima. Prije posljednjeg oslobodilačkog rata klas je bio, evo, malo je profesor o tome govorio, ja sam dao neke podatke i o sistemu UPI pa ćete vidjeti u njegovim iskustvima i šta je on značio i šta je klas značio u tom sistemu UPI, ali evo samo jedan podatak. U tom vremenu klas je imao u svom sastavu 5 mlinova i 21 pekaru širom Bosne i Hercegovine, u Republici Hrvatskoj i u Crnoj Gori i imao je tržišno učešće u pekarskoj djelatnosti od 45%, a u mlinarskoj djelatnosti od 40%. I u kasnijem periodu ovaj klas je uspio uglavnom da zadrži tu poziciju slično, dakle tržišno učešće. Šta je još značajno? U svom razvoju klas je uvijek pratio savremena naučna, tehnička i tehnološka iskustva i vješto, možda je jedan od odgovora brzog razvoja klasa upravo u tome što je uspio da sjedini iskustva zapadnoevropskih zemalja u tehnici i tehnologiji i Sovjetskog saveza i tako postigne u to vrijeme nestvarne rezultate u produktivnosti rada i u ekonomičnosti poslovanja koji su i u uslovima stalne kontrole cijena klasu davali značajnu tržišnu prednost u odnosu na druge svoje konkurente i sve to je ostavljalo i određenog prostora i za razvoj. I da skratim, pošto je režiser ove manifestacije propisao i određeno vrijeme, još da napomenem samo neke stvari. Čitavom tokom svog razvoja klas ima najsavremeniju opremu i najveće kapacitete u mlinskoj, pekarskoj i tjeseničarskoj industriji. Prvi je u BiH i među prvima u bivšoj Jugoslaviji uveo takozvani zatvoreni fluidni sistem transporta pšenice i brašna. Prvi je u bivšoj Jugoslaviji 1968. godine izgradio fabriku za proizvodnju hljeba, najveću u Jugoslaviji. Prvi je uveo proizvodnu liniju zamrznutog tijesta 1974. godine. Pored Valka, prvi u Jugoslaviji je ušao u proizvodnju industrijskih kolača. Prvi je ušao u proizvodnju tahan halve i somuna na industrijski način.
Prvi je u Jugoslaviji 59. godine uveo pakovani hljeb. Prvi je 49. godine uveo modern transport hljeba. Prvi je u BiH osmislio i realizovao program mini pekara. Prvi je u BiH odmah poslije oslobodilačkog rata ušao u projekt sadnje, dorade i otkupa malina. Tako da danas je Bosna i Hercegovina svrstana među 10 najvećih proizvođača malina u svijetu. Već 56. godine instalira vlastitu laboratoriju za praćenje i kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda. Prvi je u Bosni i Hercegovini i među prvim u Jugoslaviji uveo sve poznate standarde kvaliteta, međunarodne standarde kvaliteta. Ja sam, da bi sve ovo bilo uvjerljivije, potrudio se da izračunam ukupnu proizvodnju Klasovu u njegovoj istoriji i da vam odmah kažem, podaci su potpuno egzaktni, samo sam procijenio onu proizvodnju između 2 svjetska rata, ali opet na osnovu izvještaja tadašnjih imao sam uvid i u neke izvještaje. Tako da je Klas, zaokruživat ću radi vremena, ukupno proizveo 6,7 miliona tona raznih prehrambenih proizvoda, 2,2 miliona tona pekarskih proizvoda, samlio je 4,6 miliona tona pšenice, što je ukupan dvogodišnji otkup pšenice u bivšoj Jugoslaviji u zlatna vremena te zemlje. Kada bi se sva Klasova proizvodnja utovarila u Mercedesove šlepere, napravio bi se konvoj koji bi zemljinu kuglu opasao dužinom ekvatora skoro 100 puta, ali bez odstojanja između šlepera. Kad bi ta odstojanja bila po zakonu, to bi bilo dvostruko više. I ono što je naročito značajno, ovo poglavlje koje se odnosi na rad Klasa u ratnim uslovima, uistinu, koliko je meni poznato, a koliko sam uspio i da spoznam, nije poznato da je sudbina jednog grada i jednog naroda zavisila od rada jedne firme, kakav je slučaj sa Sarajevom, odnosno Klasom i doprinosom Klasa u oslobodilačkom ratu. I da sad ne čitam sve što sam napisao, da kažem samo nekoliko najvažnijih stvari. Samo 9 dana rata Klas nije ništa proizvodio. I to je bilo krajem 1993. i početkom 1994. odnosno krajem avgusta 1994. kad nije bilo plina u Sarajevu. Sve ostalo je išla proizvodnja. Nihad Halilbegović, koji je ovdje danas prisutan u svojoj knjizi jednoj, govori o tome da je bivša JNA i Vojska Republike Srpske pri opsadi Sarajeva imala na raspolaganju jednu studiju o mogućnosti obezbeđenja hrane i vode u Sarajevu u uslovima uopkoljenog grada. Ta studija je 1987. godine objavljena i ona je govorila da Sarajevo može izdržati 60 dana sa hljebom, odnosno 75 dana ako bi agresija bila u avgustu mjesecu. Klas je sve to demantovao na poznati način. Samo ovdje da napomenem nekoliko ovako bitnih stvari. Znate svi kako je bilo obustavljeno sve od vode, struje, sirovina i tako dalje. Jako je važna stvar, a to opet govori o kvalitetu menadžmenta Klasa prije rata, da smo početkom rata 31.12.1991. godine imali maltene istorijske zalihe sirovina na našoj lokaciji. Ja ću samo u knjizi, ja navodim sve detaljne podatke o zalihama svih sirovina, repromaterijala, gotovih proizvoda. A samo da kažem da smo imali pšenice 22.000 tona vlastite i 22.500 tona pšenice drugih proizvođača, odnosno drugih vlasnika, i da smo to sve imali na raspolaganju. Vodu smo dovlačili iz sarajevske pivare cisternama. Germe nije bilo, uz pomoć naših tehnologa, tehnolozi sarajevske pivare su proizveli pivarsku germu, pivarski kvasac koji je korišten umjesto pekarskog kvasca. Sve je
pogoni su radili na tečna goriva, to se sve preorijentisalo, pa doveden je plin, specijalno radi toga i sve su linije već 1993. godine radile na tečno gorivo. Imali smo svoja 4 agregata, koristili su se i svi mogući agregati u gradu. Jedan kuriozitet, stari tenkovski motor Sherman muzejski je uz pomoć naših ljudi i remontnog zavoda iz Hadžića uspio je se osposobiti tako da radi kao agregat i 1993. godine, zahvaljujući njemu je proizveden 1,5 milion komada hljeba u opkoljenom Sarajevu. Kada se sve ovo sabere, znači Klas je u toku čitavog ovog vremena proizveo u ratnom vremenu 31.247.000 komada hljeba, 8.496 tona tjestenine, 54.000 tona brašna, peciva i ostalih 3.700 tona, kontorskih 1.515. Velepekara je imala 2,5 puta veću proizvodnju od predratne, dakle rekordnu proizvodnju u istoriji je Velepekara ostvarivala upravo u ratnom periodu i proizvodila je 110.000 komada hljeba dnevno, od čega je, od 750 grama, od čega je braniteljima i drugim strukturama dnevno isporučivano po 25.000 tona. I realizovan je čitav niz humanitarnih programa, ja sam i nabrojao svih ovdje, pomoć svih koji su pružane od strane UNHCR-a, međunarodnih vlada i drugih organizacija i tako dalje. I na kraju, malo je to profesorca kazala, prenosim jedno poglavlje iz knjige Predraga Matvejevića, Naš kruh, koje daje na jedan pjesnički, lapidaran način istoriju kruha kroz vremena, kroz društva, sve izreke velikih religija koji o tome govore i sve to u stvari govori o vrijednosti kruha kao nečemu što je Bogom dano. I na kraju da još samo kažem jednu rečenicu koju sam smatrao ovako da je odgovarala svemu ovome. Tako sam se radeći na ovoj monografiji ovih godina prisjećao mnogih činjenica i događaja i neki od njih ponovo proživljavao. O njima nisam pisao jer to ne bi bila monografija. To bi se moralo zvati nekako drugačije. Samo sam ih, kako sam već rekao, zabilježio kao činjenice ili događaje. Nadam se da sam tako uspio prikazati jednu grandioznu građevinu, satkanu od 115 velikih krugova, obojenih mirisom kruha i ukrašenu klasjem pšenice, čija zrna imaju boju zlata. Sve to je uobličeno u jedno dijelo koje se zove Klas, koje se jasno ocrtava na našem bosanskom nebu i koje se dobro vidi iz perspektive mnogih evropskih i drugih zemalja. Pozivam vlasnike i sve one koji upravljaju razvojnim i društvenim procesima da omoguće i obezbijede da ova građevina i mnoge druge širom BiH zidaju nove spratove i nove građevine. To se efikasno može raditi samo ukoliko se sjedine struka i nauka i ukoliko se valjano koriste višedecenijska vlastita i tuđa iskustva, iako to bar malo bude začinjeno s ljubavlju i patriotizmom. I na kraju da kažem da mi je posebno na čast što bila mi je namjera, to je Amela i profesorca su kazali, da dam što više podataka koji mogu koristiti studentima u prehrambenoj, poljoprivrednoj, odbrani, ekonomiji i tako dalje. Čast mi je da je jedan profesor univerziteta već od mene zatražio da dio poglavlja prenese u svoj udžbenik za studente. Što je potvrdilo da sam bar donekle uspio u realizaciji moje namjere. I na kraju još samo jedna poruka direktoru Klasa. Kada Klas odluči da postavi muzejsku postavku vlastitu, samo tada, ne dan prije, da opet ne bi izgubili, predaću ovaj dio arhive koji imam i koji sam koristio u izradi ove monografije. Hvala vam. Hvala gospodinu Šobanoviću na izlaganju, hvala na ovom posljednjem obećanju koje nam je dao da će nam ustupiti svu arhivsku građu. Ali složit ćete se sigurno da bez obzira na historiju, jačinu kompanije i sve uslove u kojima smo privređivali,
Klas ne bi opstao bez naših ljudskih resursa. Tu su dakle stari, bivši direktori klasa, penzioneri klasa, trenutni radnici, odnosno uposlenici klasa. Ja ovom prilikom pozivam nekoga od njih da nam se obrati. Nama bi zaista bila velika čast ako bismo ovdje za ovom govornicom vidjeli gospodina Huseina Ahmovića ili gospodina Ibrahima Smajlagića, koji su također dali značajan i tekako značajan doprinos u razvoju ove kompanije. Čestitam na ovako dobrom dijelu kojeg ste napravili i želio bih dvije stvari da kažem. Prvo, da se zahvalim preživjelim svim radnicima klasa koji su radili cijelo vrijeme rata i pokazali da su pravi patrioti. Drugo, upućujem rahmet svim poginulim u klasu za vrijeme rata i upućujem pokoj duši također onim koji su dali svoje živote za rad u klasu. Hvala vam. Naravno, u knjizi su navedena imena i prezimena svih poginulih radnika klasa, kojih je bilo 20 poginulih, a 50-60 je bilo ranjenih. U stvari nema ni jedan vozač velepekare koji je vozio vozilo, a da nije ranjen. U novijoj historiji klasa svakako značajnu ulogu imao i direktor Ibrahim Smajlagić. Gospodine Smajlagiću, par riječi. Ja bih želio da pozdravim se prisutne dame i gospodu, kolege, uposlenike klasa, predstavnike menadžmenta, vlasnike i želio bih da se zahvalim na organizaciji jednog ovakvog događaja koji evidentno nije svakidašnji. Također bih želio svom kolegi i prijatelju Ali da se zahvalim za evidentan trud, energiju i vrijeme koje je uložio da napravi ovako nešto što će sigurno imati višestruku korist. To smo čuli od profesora i kolega i tako dalje. Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam ovdje, jer i nakon svih godina i perioda koje nisam u klasu, uvijek jednako na isti način gledam klas. To je emotivno, imajući u vidu sve ono što su govorili kolege. To je naravno više nego emotivno. I želio bih ponovno da se zahvalim vama svima, a da menadžmentu i vlasnicima zaželim puno uspjeha i sreće da nastave ovu jednu priču koja je više nego nesvakidašnja. Hvala vam još jednom i želio bih još jednom da čestitam gospodinu Šabanoviću. Hvala. Želim za puno zdravlja i dug život. Hvala. Ukoliko nema više kandidata za govornicu, ja još pozivam na kraju učenike osnovne muzičke i baletske škole Grbavica da svojom tamburaškom numerom zatvore ovu promociju.